vanoi kolning li ahin statue kiti milim song ham a hi lo le thi ho vela kisim mit vet dinga a hoi thei keu hilowa alim amel kisim dan ivetna hi zong le thusim hoi ta ta nei le kidanna nasata ta nei a hi lo zong le do na za chom chom hung kisim do theina ti ho tam ta au min hi chi ho chu tu ni chanin zong mi him ten a khul do le le aji he do lo ti ho adim se na lai na hi tunia hinjong hichi statue kidang ta ta le Vietnam ta ta hola a them khat in sei ki diu hi a khat na dingin Mano del Desierto kiti hi ga via hote mi him khat cha chen na lo nel digam gam thip mun lang ta khara khun ki chol na ding mun a hi lo le in lim kiti ho jong ki mu na lo mun la khun hichi mi him khut tabang alina lin khat hi leinoya kun a khut zung lang se se ahung doin hichi hi akimu theilo ho thil bol khat to hiding ham tin zong agelo na hi a hi le hichi a mi hon ado no mule a he nom pe no khat cha hi le hichi a khut lim hin hitabang mun thipla ta khana hi ipi a bol hiding ham masang lai mi te hon a chon da no he jeng na ding khat tawa hi asimu a hidem a hi lo le warning sign khat taw a hidem ti ho hi do na za chum chum au min a hi hichi khut namun hi Atacama Desert akitin Chile gama umahin vanoya mun agot na pen khat in zong age na hi hichimuna hi kum khana gu mal khat zong azu lo na pha zong om zin kilometer aza simsung hi mihim chen na lo le imacha hin na theilo nial la ngen hiya Pan American Highway noi lang kaya kuna kilometer somsagi lenga tabang chan laya hi hichi khut lim lin ta hi hi hichi khut lim hi meter som lakhanin asangin aleinoya kona chu mi khat tauhin a khut a hin so do a leinoya chu thlumgu a panpi thum hile a kilom hle na hi hichi khut lim gamu do mi ho chun amu masat pen war chun kidang sa ana na dimun mi abang chun alien hon thil abol naw mun khat tawa asi mu hin te atiwin abang chun ancient civilization hon ama hogam he jing na dinga hi asi mu hin te tin zong ata sanu na hi a hin la chi thil chung chang thua thudi ta hi tulai khan tona at lama thil sim ho to ki jopna ananei kini na hi hichi Mano del Desierto hi 1999 kuma chu Chile gam mi sculptor min thangta Mario Irara Zabal kitipa hin anasima hi hichi khut lim hi mi himin alung sunga athu nan nale alung sodan changthlat akisa anale panpi be akisa an ho zo si alima mu theiding dan vetsa na ahi anasima hi Mario Saidanin mihim hi akhon na hi a lungen theile lungleng waya yum ting le ilhagaw hi nasata in apeng ji in hichi apen gin chu mi khat tawin seilo ben ei het pi hen lang ei za pi le ti anom ji ati na hi hichi khut zong hi hichi ilhagaw ha ta penga ki ko het sa na symbol khat hi in khut zung ho zong hi agong mai maya kisim a hipun am ho hi mihim lungso le pawme a hi ve tin a sei na hi a hi le hichi khut lim hi mihim te si mai a hi a hi le ite dana kidan na za chum chum anei thei hi ham ti hi do na hi kinin hichi aji pen cho hi le amilim namun Mano del Desierto hin asu lam dang di set kina hi aji chu hichimun hi mihim te chen namuna kuna gam lapita ga hin amun china dinga hi signboard le information imacha kita alo hi in hiji hin modern khangmi te hon asi mu dingin ta san lelna aum chang jong aum ji na hi hitia mihim chen na lo muna nial digam la a mun thip bet namun khana aga na ji a hi mihim tam ta in amit ta amuna aga mu pha lo a hi in hiji azong hin social media le internet ho a athu hi za chum chumin akisein alien ho khutnung a hi ti ho jong hong kiseya a hi lo jong le masanglai civilization lui anamang ta ho khutnung a hi jong kiti lo kha hi aji chu Mario hin hichi hi ama sim a hi tin sei jong le hichi tabang nel gam mun thip gam sala khana chu iti aga si mong hidam ti hi mi ho lungdon na pen cha hi hichi chun aki chai jing nai puin hichi muna hin mi abang chun meiwa kidang ta amu ho jong asayon mi abang ki chun hichelai mun hi leinoi lam lut na ko pi khat a hi ati wina hi hichi claim abol na ho hi approve na ding hi jong le hichi milim hi mihim te lungthimin lunggel za chom gel na thei apijingin amilim hi phate cha nai cha eveda hi le hichi hi khutlim mai he point mihim ten ihin khuwa itu kha so keu thom hauna lunghem na le panpi ngai chat ithu naw ho vetsa na symbol khat hi a hi
hi chi khut lim nel digam mun thip betla achang se a adin hi namu ting le na lungsunga hi mi khatawin panpi ngaya na hin ko na banga na het ding a hi hi chi hi holabi lam chule lagaw lama thilkidang a hi lo le leisit het na doile ai lama thilkidang ham a hoi chi chu hi ta jong le hi chi milim kisim na hin a thilkidang cha pu a hi puin a kisim na athu sim le azi hin mihim te lungsung hi hitabang lunggel chu agel sa zo a akidan sa zo hi hechi khut lim hin mihim zo se in eima sunga hin min ei hethim hen lang ithu gim na hi eiza apileti osu inei chi ve ti zong amu sai na hi ani na dingin lesan zen buddha hi ga beote hechi milim statue hi China Sichuan province sunga lesan kopia umahin 713 BCE laya cho anaki sapana azo thing su na dinga hi kumsom ko tabang hi anala hi hechi milim hi meter somsagi le khanin asangin amilim apum pia hi song pi len ta kha chunga kisim do hi hechi buddha statue hi min vadung dadu vadung chule jingsi vadung kisu to namuna ahin hechi mun hi tuizong alin nomin chule atui lun dan jong chu kicha ti zan ta hi kinin hi hiji chun hichalai mi te chun hichimuna hi buddha lim khan hi kisim hen lang hile atui lun ha tan le kichat om dan ho chu asu ola asu thip ding a hi tin agelun hiti chun khang thu sima dinga buddha lim songa kisim hola alin pen chu a hin sim panu na hi hichimilim kisim na ji hi buddhist mong amin hai tong kitipahin mang aneya amanga chu hichi buddha lim hin hichimun tui ha dan ho asu ola asu thipding ahi tia hi anamuna akona cho chumuna buddha lim sim ding ngai tu na hi hongki pando the hi hiti chun mi pi ho komin buddha lim sim na a man cha ding asim ho ne le cha ima ho cho na ding ti in don lakai anathumin agam thunei ho to jong anaki nelin anaki no to in a hin kho chu hichi buddha lim sim na ding a chun anatu do jing in hi khang thu sim le khabu ho a athu sim ki ji lut da na chun agam million milal hon hichi sumle pai adon khom ho cho ala pi gur wachun hichi buddhist mong haitong kitipahin amit te ni hi ani ni in anala do in hichi athil mule athil tu ni adi ta mong hi ti photchin na dingin anabole agiti na hi hichi thu sim chu agam sungin agithe thangin mi holung atong khale jing tai na hi alangkhana ai gela hi le hichi song pi chunga buddha lim kisim do na ding le buddha mit ki mu theina dinga ama mit ania akal do jing chu ngol hoi ta kha chu hi in a hin la ata san ade dan chu kihil na thei ta awang chu hi a hi le hi chi ho a ko na chun hai tong chu athi pai tain athi zo nung jing in jong atuk pi pian chu agisim do nai poin zo su a nai poin hi hi jong le anung zui mi ho le asei zui hon ama na to le atuk pi pian chu a hin chi jom to pi pe on kum som ko zo nung vela hin hichi buddha lim kisim chu zo thing su anahi tai na hi hichi lisan zen buddha statue a ga amel chi thei pen cha hile akisim do dan adang sanga athupi na hi a hi penin aji chu ama hi song pi khat chunga kisim do a kum aza achi ta wanga amilim mit hole amai ho chule ata sa mun khat cha akilha akhilha asi abal kiti ho jong hi umnai lo hi hichi buddha milim statue hi akisim namuna khun kum sang khat le zathum walam hi thip chanin ading jingin amilim aning dung ho ahin tui im ho lun hla na ding drainage system hoi ta zonga kisimin mihim mitna ga vet mai main wang akimudo opuin akihedo opu na hi amilim alu ahin abil ahin chele apon sel kilhema kisim na ho azong tui lun hla na ding akisim pe kinin hi scientist ho saidanin hichi khanglaya hitia tuilun na ding hoita kisim do hi akhang chi dan to ivet to a hi le a hi thei thil wang a hi poitin a seyun hiji a hi hichi akuna hi akidan na khat jong hongping do kin a hi aji chu chu chi pha laya chu tu khanga mancha hoita ta le na sata ta ho jong nai lo a hi in iti dana hichi tabang thil na sata hi sim do theina ding idea le het na anei theyo a hi dem ti hi mi zo si lungdon na pen cha hi hichi kisim do na hi mihim te chi na mong hi ding hinam a hi lo le aki tho piu mu theilo het na pe tu khan hi a hi dem ti ho jong hi mi hon do na a ha sim loyo cha hi in agama cheng mi ho saidanin hichi buddha lim nagam sung hi angai na a su ji
natural disaster na sata ta ho aso tingle hechi budha lim amina kunahin ipiham thahat na khan hi ahung do ji tin jong asayon mi abang ma chon hechi milim statue hi aka amit hi alon jong amuda no asayon hechi ho hi scientific lamdung zuya isaya hi la chun a hi theilo hi approve na ding hi jong le akhang thu sima hong ki sei to pe le a hin chin to pe khat cho hi thil ki dang ta khat bang cho hi thawa hi athum na ding in Disciples rock statue hi ga ve kinute Danubi vadung pangakhon mul hoi ta khat lul ta le lungneng ta in akitung in hi ahin la hi chimul hi nai cha evena hi le amula hin mihim mai lim tabang khat hi ahung do akimu in hi hichi mai ki mu hi mihima hi in ahin la milham mai hilawa vannoya lengam thaneya anaki thang rom lengpa anaki din te pingam mi khat mai hi a hi rom te hi thanei ta hi win adia chuchi phat laya alengam thanei na le ase pai ho tha ha na chu su hlu but hoi hilowin ake sei lewen hi Danubi vadung hi Romania le Serbia gam gi chena long a hi in hichi avadung ninga chun song pilen ta chunga kisim mihi mailim khan hi ading in hi asan dan chu fit zakhal le somli le khat apha zowin in song dan somlani chana sang ho to akibang in hi ahile hilaya do na chu hichi sung pi chunga lim hi koilim hi ya iti dana hichi sung chunga hi amai lim hi kisim hamti hi hichi lim hi Disciples kitipa mai lim hi in ama hi achi sa kum sang ni masang lai pe a lengam hatta dasia kiti lengam lengpa hi in hichi alengam vai pu na sung hi tu khang Romania le akim vel ho hi ahung hitai na hi hichi phat laya chun rom te chu vanuya lengam thanei pen le tha hat pen a hewin gamwai pu Trajan kitipan anawai ho muwa hi rom te sepai ho chun hichi dasia lengam ahin bulu wa chun hichi dasia lengpa Disciples kitipa hin anaki mai to piu na hi ama hi galsat hat ta hi keu hilawa galsat dan thim ta le panmun sim dan thim ta kha jong hi a hi Disciples lengpa hin guerrilla tactic mangin vanuya lengam thahat pente sepai ho chu akumin ana hen tangin ahin la ama ahin no khumba ahin su nim na diu phat hong thunin jong dasia lengpa hi akipi do jeng poin achem jam mangin ama le ama anaki thanin rom te khot noi chun anakun hi be jeng in hi ahile hi chilaya hin mi hau sata le mi kidang ta amin Losef Constantine Dragon kitipa hi khangthu sim ho gel khole ngailu ta mi a hin ama hi Romania a pinga a hi wanga Italia cheng hi tain ahile 20th century ki chaikun lama chun Disciples thusim le ahin kho ki het jingna ho chu za bol na pi ding ti in anagelin chuchi leng min thangta disia leng pa chu phat so ta mi hon het jing theina diu khat hi bol do pi ding tin anatu min hi hiti chun Danubi vadung koma songpi jangta le lien ta chu ana thlengin ana to chu 1994 kumin ahin pantai na hi heche ana to na wa hi machine ima ki manglawa mihim khut thiam bo anaki mang ahin khet bu le chisel kiti ehon to pai cha iti ho se kho amanuwa asu na jan tang lawa hi khut thiam mi ho chun hichileng pa Disciples mai lim chu songpi chunga chu ana si mo hi kum som zo nung 2004 kumin ana to chu zo so ana hi in thu chang neu khat Disciples dragon facet kiti se to akiji thain hichi chu King Disciples made by dragon kiti na hi tu hin hichilim hi mihim asanga simin agavil jingun mi abangchen mihim khut thiam thil semin amuin ahin la abangin wang political statement le abangchen han san na vet sa na in amu na hi Disciples hi gal ke sa na in galel ana hi jong le lengam bai hom dang masangin akun hi be jengin hichi hi ama dinga agal zona khat jong hi a hi ali na dingin Our Lady of Akita kiti hi ana ve kinute milim kisim thu statue ho mihim mitli ta neya ka kiti hi inza aka amai thewa hi in hichi hi thu sim mai he point Japana Akita kiti na khopia ata bea anathil su khara hi aji chu hichi asu na ho bung mi te ho jong chun thil su chu adi imong hi tia phun do na aneiwa hi in science lam het na in wang a he thiam theinai powin van noi mi ten jong a he thiam theinai powin hi 1973 kum cha hitain Japan gam salam kai jema Akita kitina khopi chu
ga thing thlang zep tabang khat a hi in hi chimuna chun holama ki pi ho namun thing khat hi handmaids of the Holy Eucharist ki ti khat hi anaw min hi china chu Japanese nun Sister Agnes Sasagawa ki ti nu hi a hi in ama hi chutia chu ate lang chu hilo hi zong le a hin khwa hi ha sanatam ta hin tu sa khat hi ama hi aniawa kona na hin ne ya a khoza na hi pum hi theilawa nangong a hi in Dr. Honjong hi chi anat na hi akum khwa ding a hi ta in ki zendam theilo ding a hi tia hi ananam det sawa hi a hi le 1973 kuma July 4 ni chun thilkidang ta khan hi anasu in Sister Agnes narum sung chu vain a hin khoin alu dim jing ta in hiya chun o khat hi azai na hi a hi le sister nu chula anangong a hi in iti dana hi chi o cha thei ding ham ti hi thilkidang a hi ti lo ji lo wa hi heti chun ama sangin vantil khat ahong dingin taw na le thilpi na lampi ha ta azui dingin athupi na hi ai le azing hilo akit date 6 July ni chun hi che inmun mama achun aum naw in sunga Mary Lim thinga ki sim chu akhut mi hi ma bangin akisu kha ananung ahong umin mihim ta sa bangbangin thisan ahong lung doi na hi chi koven sunga nan adang ho jong chun hi chi thil su jamu ubin chu zo chun amilim statue chu all in ahong kap do pani na hi hi sim thu mai hilowin amilim sim thu amina ko na chun mihim mit hlimong mong ahong lung do in hi chi mit hli chu tes abona wa konin scientist honjong mihim mit hli le thisan to kiba ana ne ye ti chu hin mu do na hi chi thil su chu record aki bol do in lim aki kap do in Christine Hilo Dr. Sonjong hi result hi ahimongin adi mong nai ti in aphochino na hi 1975 akuna 1981 chan chun hi milim statue chun amit hli zakhat lakhat ve ana sengin a hi hi thil su ki dang chung chu na chun Sister Agnes hin lagaw lama mi himte dinga gi na thu thot thum zong hi anamu in agam sung mi ho akisi wa alung a helo wa hele leisit a go na lin ta hunglung ding a hi anati na hi a hi le 1973 kum October 13 ni chun Fatima a final merin a partition anniversary ni achun Sister Agnes hin hi chi thupi anokha pen athum na le a kho ma jing chu anamukin ni na hi hi chi thupi amu achun hitin asen mi himte hi alung a khelo wa akisi lo wa hi le pathinin mi himte chunga hi wana kona mei kung mangcha nasata kahin su gamding hi cha kona hingdo honjong thina zo adei zo leudiu a hi tin asei na hi a hi le chi ho to ki mat mana chun leise na hin boina za chom global crisis religious conflict moral decline le natural disaster za chom tampi aso tai na hi cho zo sila ki dang pen khat cha hi le 1982 kumachun Sister Agnes khoza anachu koimacha zen lowin ama chamin anadam tain kho aza thei tai na hi Japan gamle Europe gama Dr. Them Pen Honjong Sister nu chu kholchil na aneyu na hi le hechi achunga thil so hi leisit mi him thipna lama denga thil hi thei him a hi poi ati we na hi 1984 kumin Bishop John Sojiro Ito gitipachon hechi lamdang ta thil hung su ho hi mihimte gi a het sa masat na le ki khel na di ta ane na tiu mong monga hongsu a hi tin anasein ai le tu pha na hin hi che akita kiti koven in nyau cha chu wanoi mi ta sancha te jo se adingin mun thing mong khanin do tain mi ho chun amun agachiun agatau jiun nunga thing Mary milim kisim chu zabol na apiun ahin kho ki khel na ding kitil kho nan amangun a hi hi thu hi athusim ki mu dungju ya esewa hi ta san lo wang chu ei ma ho khuna kinga mai hi anga na dingin anchor thom fe si ga ve kinute hi mun hi kum asanga za sung hi Cambodia gammang thu ta la aneki sel khopi khat khang thusim lekha bu ho azung aneki ji lut talo leisira hi aneki vui mang danin akise na hi ahin la phat hong chi in lengte ho vai hom na phat hong ki chai tain khang ahong ki khelin hi zong le hi chi khopi kulbang ho hi ading jing na lai na hi chi khopi hi angkor thom akitin hi chi chu great city ti na hi chi khopi hi milham mai asim do heading in ta san aum point aji chu a khopi hi phat dang leise danga kon hi le kilom lewin a khopi lai lunga chun Bayon temple kiti khan hi aum kinin
hichi temple chu avet hoi kyu se helowin kidang ta azong a hikin na hi abang hole insang ki sa ho achun sunga kisim mailim aso mazain akisimin hichi mailim ho chu milim mai jong hilowa alina len jing thei thip set le lhagaw lam to ki zama ami aki khat tabang singa thum na le taw namang da na khun akilangin hi hichi lim ho hi 12th century laya chu Khmer lengpa Jaya Varman 7 vai hom laya kisima hitain khang thu sim ho a ki mudanin hichi lengpa Jaya Varman hi galhang ta mi a hi keu hilowa Buddhist mi vai hom khat jong hi a hi heti chun Angkor Thom hi chuphat laya mun thanei pen le apathinu hona poimo painting in ahin sim do panon alai lunga chu Bayon temple jong chu asim do thaw hi a hile hilaya do na umjing kha joile hichi bang dunga mailim kisim ho hi koimai hiding hamti hi historian phabemin ata sandanun ama ho hi Avalokit Savra kiti Buddhist pathin te ho happy na lingset nei ho chu a hiwi atiwin ahinla mi abang chon hichilim hi lengpa Jaya Varman ama lim mama ahi atiwin alim ho a nui heudana akisim na hi aleng hi na akisun na vetsa na khada hi tin jong asayo na hi hichi mai lim ho hi mi muding mai maya kisima hi puin ami lim ho hin aginga kisei do lo vetsa na thulin ta seido na anei kinin na hi hichi lim ho maya hi idin le mi khat tawin ei hin vet gu danin akilangin ami lim anui na hin asung nunga hi thilgu khat asel gu hiding hamti hi lunggel awmin hi alai lunga Bayon temple chun insang kisa som nga le li anein insang khat chi chunga chun mai lim li akisim pi chin agom gomin hichi mai lim ho chu zani le som lagu awmin amai lim zo se chun mun chum che angaon akhopi pumpi chu aven bit dan khun akilangin hi lim abang chu nisan ahin khoting le avain abang chu nisali hola in mutheilawin amang zawin abang chu thingjung hon akhan khum ti ho tampi aw min hi kum asang aza sung hin hichi temple le amuna kisim mailim ho hi gammang thu ta la chun anaki sel gu den jingin hampa ham hingle thingle gu hon ana khan khumun wachaten bu sa anan ananeyun mihim ten ana haimil del tawin hi ahin la tun bang kum asang aza nunga hin hichi Angkor Thom mun hi bailam cha lut thei a hitain amuna kisim mailim ho chu abang bangin awm jing na lain kum asang aza masang pe a akisim dan bangchun ki hial lo hilin awm jing na lain asu seding ima umlowin nui hiwin ading jingwin hi tunia ding ni chanchu hi tin video kina ki mukit dingin na bonun stay safe and stay blessed.